Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Ebusuafo ora Asiedu Nketia eye chairman de ma NDC amayoko awomo opposition na de ensembia atudwa afa enano Saturday eye 4th November NPP abato omokoto yomo flag bearer na ora Asiedu Nketia abo NPP for about so I am concerned about nsema ore Asiedu Nketia ekan no and okasa no ohwani demeanor ni posture no de kasa na you could clearly see say ampa NPP for abana omokoto no eya asomdwe na enye ore Asiedu Nketia nso na oka me no mienu bedi adanse say na no Saturday abato a etwemi NPP for mo ya de papa yehu moja yehu tokwa yehu se bi mu bubu party office yehu se bi mu bubu nkonwa they did very well. Abato no ekwawie nso na Vice President Dr. Bawumia na udi nkunim onya 61.43% and Honorable Kenya compare in Japan so nya 37.41%, which he did well. I say ye bonaba so because honorable oye NPP for omo Japan de papa na ebusuafo ni enti am concern about ede ensem owura Asiedu Nketia ka no enye obi ado betimi ayesa say party omo press omo beba power na NPP for akwakoto aba ko betimi because mehu NDC communicators ni bi omo still omo ensem ka wo ebi mu kwa de omo kan say ye Vice President Dr. Bawumia and just any mguase aka no because percentage no onya and yes ko ye onya sa percentage no, but we shouldn't forget say ye Honorable Kennedy compare kwa Japan so Ghana for a penasem ye papa Ghana for penasem out so honorable e ba ya I think say 2024 elections no be easy the amount NPP for but omo munim politics pa omo kan so omo e chese honorable e be we a me de many omo enya adwen but all the same omo e ya de papa na owura Asiedu Nketia nsema all kano I think say party omo opposition na ompese omo power other party akwakoto aba omo ebo omo aba so no say you owura Asiedu Nketia so yeda na say because ye hu say Ghana politics no ene kwawe kan na e was something nsema owura Asiedu Nketia e de etija Dr. Mahmoud Bawumia. Yebeba other issues so electoral commission or voters exhibition ni ade ya ekoso na fe yahwe His Excellency John Dramani Mahama ne building Ghana tono and also ebeba so na eja minim se wakoye opinion with the party ne nim de say ni ne wo nyina no o se Ghana fo ehu ne ewo ho na fe ye di party mo so enkomo Bawumia aba ne de hu bi abeto mo so ana sese any city ntia sha se free eye na otwa wie MPP fo abato a course o moto mo sa frame de yo meda asemachi a atiefo ya hwefo ne ahwefo na de atia ne se sa abato se kai hia wo congress asia na yeto nsa frɛ other parties se wo beba be ma solidarity message na abato a yeye no countrywide na obia sorry free ni fia okokoto no de ya na o to nsa frɛ nipa na ehefa eno we kwa kugina no wakasa tiaseo nti no de yeye no sa no yantimi am to ya nsa frɛ o mo nti yenso na yen expect say o mo so betimi ato o mo nsa frɛ because ye to aba no throughout the country na se wamune ma na ekoso no so na yeso ye nidi echi yeso ye ma ho comment kakra good the mechanism membo wo mo abaso se wo mo atimia akoto aba ya nti wo mo no ma kikiri no slow down wo mo atimi ato no wo asundwe kwan so okay nti mjiri se de na Ghana fo ka amia meka bi no omotie was beka say omo sign agreement say undertaking wa ye beto abanu be wi a obeka say wa free party no mo no omo enti asie ma enti meme ba beka say sa krata na omo sign krata hunu emfa bibia mfiri mu ma na bibika osia na oketrema ekoho enunti se wuyi ade no free osia se wi a
ehia se obebo hundua se o katre ma enko dodom nunti wo mun focus on issues so a Kennedy already no nti se wo mutimi address those issues so a agreement no any sa bond no ehia because o sign krata wi a na se owie no okase majai party a he na ode no beko court ananse wo be frɛ no wo party no disciplinary committee anim na ubisa ho se obi a wajai wo party no onka wo party ho a se onhye wo party mrase nti ho frɛ no ho a enye yie na okase wo de no kɔ Ghana court se one wa sign agreement se wontimi nyaye a constitution so eno so ma obia freedom of association eno nti no the fact is say wako sign ni krata bia any constitution boy bra no o de kokko to ba bia constitution de no ene be prevail eno nti no we can da bia say a law without sanctions is a mere piece of advice. Fantastic. So o shemra na asontwe bia enta to a it is a futu mmere hu ntinkrata na musa ni afutu na mum ye nyina eye in your interest say NPP no enyija ne betimi agina e say unse oni obi ekobo boxing na sa nipa no yare a ekosa no yade ansa na wabegina mu amma boxing enti wo defeat obi a o yare a ukura wani nye nti yenye pese wo party no gina ne nanso ansa na contest no abaso wo defeat obi a obi a o yare a obi wu kobo no owu a se wo kunipa da bi enya no sa enu nti na ya sentence obi to firing squad no o yare a ekosa na yade ba ansa na abebo no tio just nti no pese ya be kwa ko defeat party a ejira ne nan ba akoso nti enyira brane na yesu ejira brane ne edisi ani a de obenwini no na chese na ni age se wa defeat strong side ne yonko fantastic nti ne ebo mpaye e ma wo munti yese wo mutimi atimi akwa ba o haubia emma so ono a woni vision Kennedy na nkasa aba beka se ogitumu se abato no emu da ho kroje enti eno na di peace no bae enye kata mokosensan asan okay but Kennedy so there so that bia obetimi aka se ade we ye white ade chen ya o se ye black but say ye be kwa ko defeat party a ejira ne nan ba akoso enti enyira brane na yesu ejira brane ne edisi ani a de obenwini no na chese na ni age se wa defeat strong side ne yonko fantastic nti ne ebo mpaye e ma wo munti yese wo mutimi atimi akwa ba o haubia emma so ono a woni vision Kennedy na nkasa aba beka se ogitumu se abato no emu da ho kroje enti eno na di peace no bae enye kata mokosensan asan